Nungalo jauh, oh Tuhan, di siulu balangari, nang tumibu au pajupan, rabdo hoto di surgoi. Nung abot mata ni hari, lam jonok nang ajalhi. Nung ngalo jauh, oh Tuhan, rade maban inganaki. Nang penang hudai hubolus, hamoraon hagabeon, songon obun nama molus, sude do tinggal abon. La 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 la. Dehon ayat sana dohon tolu. Oh Tuhan para sirah, si parno lomboroni, jakono ngana umoni, toguma tulang bumi, saja oh Yesus saja oh Yesus tolong ni roham oh Tuhan, namatlah lain idona pagos aku mangino aku marohaki aku Untuk memberangkatkan mama ini, karena kita di dalam hati juga bisa disampaikan doanya. Kepada roh matanya tidak biasa warna mah doa anak doa pergi perbadian. Ali dahuba di bata amanami di kutu doho ali Tuhan markitihi di anakmu Tuhan Yesus Kristus ikaluhan di manugoto dan itu lipat takok ni matanya harion aku mudahani seluruh natinapar ni ganyan nang asal matwa seluruh nakapkan karena seluruh menido sena nirwanan jalan namanya keluar Tuhan jakon jala aima ina nahin ahulungan nanyon dua kamu
ina di surga kasonangan Tuhan di bata para siroha magpumuruhamet sa pinagpamina tudanan yon manido sila mangilit pero kamo Tuhan di bata ang namin ibaga sa tikyolan Totoo ngayon at pingido at todo pa mo. Dito sa luhut na at kapinagpahinay ko ito lang yun. Pinagburo na. Tungsong nido at kapakapunin noon. Di pudiya-pudiyan ni natuto lang yun. Asirohan Tuhan. Leong mga pasu-pasu na uli, pasu-pasu na linggat kami sa lubog na. Sa tupang at kanil buluan, sila dapat at saat na pinarakan. Daw kamara sa kami sa lubog na linggat. Tuhan di ba taaman namin urang rupe at karaan na laing sulahunan namin. Potro namin tuhuan natin. Pasu-pasu habis sa luhut na. Pasu-pasu ng ilaw niya alay Tuhan. Ang diyat madalad di baga sa dami. So, olong na masihulungan. Olong na pulin na dyan po alay Tuhan. Molo ko nga doon alay Tuhan. Diyan tapak katayo. Manang patnulan namin o lumurang na magkoro-kordo sa doon. Di may rohan diyan lupa mo. Memanggil kami Tuhan Tuhan saya sama dosa pengalasan kami sama dirubang asaan iya bui terdalohani pasu-pasu nolino ini ibaga sa tikyonan ni Tuhan umma kaniyang ele-ele na sa puno namin terupang hige anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan jelas peluhabi amin di bagas luar nyaman anak kasih bersedia nakok ni batanya rion magpumuna kami sa luhut na akan inoparmo anak guru hela parumain pahokku di maka kami pinoparmo magpungu di surga asima rohani Tuhan nakok ma akan nauli nakok akan nadinggan dihami at sa inoparmo makorasi ma tot di minum dihami at tininggal homo selamat jalan ma diho ma selamat tinggal ma dihami yung mana pura tiar nami kay tiar ma penggabian tiar nang pahorasan dihami akka pinoparm gadyang berita gabi gadyang berita horas wala nyon ukbian yari stoni mo ma selamat jalan ma yung madibat karena Numa dibetir nami habis dia kageleng baru akapa hukum. Jadi mami kami tu satu tu pertemu Omar. Saya makora, saya masahalan. Sama cuma suhu di ham saya lugu. Jadi menoma dibetir nak akapa hukum na suadu berbeda dengan mak. Pasu nih sih selesai. Masih tapi kita mereka informasi yang baru bukan unsur kita biasa di lo Bisa narong apa yang sakit Ali marit. asal sih ada jual kilo de peso
Làm cái câu đi bằng câu. Itu yang kulit. Iya, sebentar, kalau ke sini beres ya, biar dia nyanyikan lagu. Bentar, di sini. Udah situ aja bang, bang di situ. Selamat jalan di home, selamat tinggal dia. Salendung hutan dahu di hasiangan soado lahurang pamanan mutual di halong doa lurus sendiri tinggal kenangan lain dao pungku. Bela odo, lamana di kona, lelena, budi tua, tinggal kenangan lain dalam buku. Lukisan tinggal nama borang nama daunku tinggal nama borang nama selamat jana aku. Bihamuna nama kami. Ada pelukut kami atau makarero di Manukoton di Patakok di Matani Arion. Kalau tugot tama horbo tanduk si sapang nawan punya laman di Batuan ni di suku pawor hatami do gajut na marisihon harbue siribu-ribu dohot ringgi situ suara suang lima napurat tiar narap dohok miak-miak terjaga
dalam memartangiang maut tu kita mula jadi asa dijadiu saluhuna akan dauli di tongat-tongat talumubi malihat para nikutmu pokok katami disul jalan angelik mahami kamu nama nami perkara kiri nami kalau pasal kami disul rabu tinguna ada nami tu kamu lasmaru kamu tu kamu lemu lima tu kami bona hasil ton na pasal tok par orang time tu mau lihat mak dia manami do inanami bona suhu kobar tu erek luput tas jolo-jolo tubuh ina manguda na songonok kita hari bulan hajagaron na tua ala ai do huwa do ai labatana si de tu si basoina kamar ha kai tanah kulatian di kita poparan tua di bini kamang nunga do suwut nunga takala no be hule hida songoni ope asa gurguriana madu gurguri boro songoni mahata de manami partokal nami Topan kamu mana kurat? Gabi emang gabi. Kamu siap kami baru. Gabi emang. belum Opung mula dari nabulu dari panok padi kami na mangulur. Di pertakot mata nero di tikion di paporak nabulu sultanon. Dari ini raungan nama di boras pir napolat tiar. Ringgit susahar 20 bisnis jaga. Di pangiduan ni bona suhuto do kami senari ano pung mula dari nabulu. Alay horo bona na horo duna kumatongan na kami salas mapardagin na partagin. Asa mangi bisi gabi-gabi suara-suara semua. Nabulu sultanan maberulo ka jagaron na tutur. Mami tamamasu daw no kuna sida. Ira hatani na perhatian. Hatiar berita gabi tiar pa berita horas pak kokon nulau non. Di hatani ringgit punya suara pung mula dari nabulu. Asa lebutiuna ino mula sida. Opung di hatani miahon. Asa miak panggabian miak parhorasan di nasida soksoni sam senaran. Omang pangalele perbubuat Tuhan muna. Asa kamu pangatusi do gugu Tuhan mi pangurupion. Ni melek nami opung mula dari nabulu. Asayo hele kami opung. Ele nami medokung pardut lagi jang. Opung pardut lagi jang. Iso ni paborok na guru so tonon. Gadut na nirawan na marisio boras pero na boras sabi ko situ saro me na jagat. Di na mangido. Bona suto do hami kasinarian. Asal dia pangatusir dia pangajari tuhami opung. Molo me juragat tami opung labok makusum. Dapat na poso na sutubal lata. Jol mana poso mami opung na sopala ung mangame at saluput. Contohnya mak di dopung, setua kemenaran hutaun, opung setua kemenaran di paborok na guru sutonon, gadut na nirawan na marisio boras pir na boras saudo di iso suar met na jagat, di pangido ni bona suhuton, tuhan senarian, asa pir patto di na siri soksoni am senarian, asa hutiar na berita gabin, hutiar na berita hor tujulo na dor piniptan ni ulau no, asa le hutio na ino manasida, asa miak panggabiak biak pakahoratan, piniptan ni ulau no, opung setua kemenaran. Asa bonari na ito na gudang nalay na boru. Itong araw naman patong gadang na marapasopolo na pung. Ho medyo manungunugo pung. Ho mahapud mangigirikani. Do songsong ibig po na suno na pung stok manara. Asa nagtutuwa marohonon. Dakkan ni dulo tanggo pinarito ito pinita ni ulonon. Itu bunyan si buni borga kano postoka manak na ito. Tubu mahariara ni wala palang nuta pinita ni ulonon. Asa totong tuba na kasangan boru mertua. Sa sulu satu botea nga satu. Mereka kami ngomong asama ni lupi mahan. Sama yang bisa lupa gabian. Dari bona suhuton iman ala makarihi lurus di kota don nahok marpusora dohok perdala di tongan alaman. Asa mangidu hami sinariana itu dohok bona suhuton. Asa bama luel manangel her tubuni batamula dari nabulu. Ala di batamula dari nabulu dumona na imana don ujungna. Asa di tonga-tonga mahita alas. Asa imana malorot kita. Dana mang parbosin nami. Omba debatir di pakar hiri Tuhan nama. Kamu malay kamu mah. May julu sada matangi ang tasongoni manang pakar hiri nami Gabi.
Hindi di Petiaron asatiar sanu lonon ikaw lon sa mautan ni Dogon kubasa kami ma tuamuna di Petiar ni kami asuto nama parosima ruh na obartuso Inang namuk kemahitan yang martaku alamak kuat karan nabi dan nabi dua sigat jam umur na taha olong yon ibasahat tamudo na buratir di basaur Tuhan ipan de bargosi sadado tangiak ta mengido muda jadi asa tumanggia songok katani na buratir di basauron tiar maulot taon tiar mahita saluhut tiar izai tiar julu asih rohani Tuhan urung masongon da dua di hamuna saurma di parpinoparum saurma nang di parumuron alani marajanani siluban nami na buratir na pinasahakmo anggia di palumi hona matta di bata di hamuna tarlumumi bona hasuhuton idok na dua asa timbo jenggar jolo tumibo ta jenggar puri nga timbo umur ni dua utimbo ma umur ni di hamu pinoparnak kena puri raja nami marattara nabi nang mamarluan na gurang na dua basama di bata di palumihom mari hamu silalamay huruk silamlamay toba dana dangadong maruntungan na magudang petotong madi bagas alas ni roha sa sulu tidog butuh bertian di tiga ras tabasaha ulon na zagaron bazagaron na dua tahun lilim mahamu mangulu totong ma apunan ina horas asa akuamu sangap sin na dua at dorang sumaratar na bidang buat kita madua berhiti hosong nabor ng pamukha na tiamang baik kamu mah nampak jadi dilakukan undang-undang kami lumutkan tulang kami lawan kami
Pausa. Lihat tuh. Untuk kita Pak. Ibu suli dari Satnami Majo Parkos Sinamira jadi nama lo Alanong Adardo Pululuan Nabidang Marboguni Alaman Dahinang Nahuha Holong Hamyon Saunari Tugon Nami Ma Kuborotan Horbositi Kodaduk Sisabang Nawalu Parbutuha Mangalilit Mata Mangaluan Alania mang panggual parkosira jadi nama lo baik kamu makodang lai-lai puta mula jadi asalai puta mula jadi buhamin aku suka pulunon baik damang mama baik damang
Lulu abolon na hormati hari pakara hiri so buhorbo imay dali na tulu pa Chelsea ima kaaliale do kada baroniro di praktikano namang ko na suot namin latang lutong tari ni bakora kada tutu tari ni rujen abu jomona ima ulo takalitikon horbo ni natta na sormatuong tuturo ho mangalak kadala tari ni roho pagujungina Purero dele na tol mamereng inon. So ani medan sanga ba to mo na sunam. Amang parkosin nami. Asa manot to habi makara hirin to ko horbo. Na pinaraja ni mo na suhutong. Bay mamang godas doktoran nami. Las niroa ima guarna sa halaraja. Kadaro na dolok sa hala ni namang udah nahinan. Kung si tuturo bujur ba ni taon. Jadi bay mamang bay na sa doktor habi. Maulia akan memperkosa nami. Tagi meri bakabula dari nabulu na kebenaran di dua to. Seorang sorry guru bodoh dulu tahu. Juga ini dihamu ama nami bona suhut. Horbo na hari hirihan na sudah rumah kamang kainang. Terlumumi madalina tolu di marga boru di marga hula-hula. Nama suruhami na parajahan. Horbo na hari hirihan na sahadu hulotan asopay na kamang. Saka tomu bona suhut nami horbo muna. Jadi apa situ na toro? Ala dong ada sogo-sogo no adi pode do punta sira sabata. Asa garu makita ada maramot to nulaw Ngayon din ako lang nalahin na buro. Asal pagkadala na ita, kaya nga nanulaw no. Huwag magparkosin namin. Bahay masahata si Chuchu sebenarnya muna. Aturan so
Pangiluhan nami jumolo alwan udang ma komat dari bata utang Malaysia. Mau lihat yang pargosi nungan dia dulu kamu komat kamu jadi nama jadi opar pinotoan asa simun betul pengalamuni asimu pangapogi buti soal liabat buti soal buduhan dihami pinopar ni nagatuon asa oras na itik oras na magulang onar anak tubuh onar puro tubuh kusituak kemoraran lingkaran asai bonari habis aduh mulai jol mamar serat dalam mulai jol mamar hata-hata asa marmula na dengan marmula na lek dihami secara subuton na marhaliang marhago kami di bawah penyelamat pengimpasan anak pengimpasan boron baik dalam kamu mulai jadi Panggabian lihat mapar warasa tihami dulu gimana pinopar di negatuon asa mga lihat tapi sisa dah asuto di punya lamanon baik damang magodang gabi dia horas lau si buku mana lihat kita terbaik kembali sabari sama sabari sina ano mereka Nuaipe usaha kami mah sangat jujur ngolungi daupung Opung Julius Borgurningon ya opung nami opung muraduluk si bulung mangalap buruni rajai sinaga siyan sampai tubuh masyani 5 anak
2 boru. Ia anak siakangan ima opu rajaugan mangalak boruni rajai sinaga sian lugu 2. Anak si nomor 2 ima opu niat tardolok mangalak boruni rajai melau sian bui. Anak si nomor 3 ima opu pinaingot mangalak boruni rajai padeangan siang sitonggi-tonggi. Anak si nomor 4 ima opu jujuru mangalak boruni rajai naibaho sendrom bernuta sinaga melau siang buhit. Ya anak si nomor 5 ima opu rumah gajah mangalak boruni rajai naibaho siagian siang pangururan. Boruni opu muradolok siakangan muli mai itu anak dinamorai manik siang bukun mauli. Boru si nomor 2 muli mai itu anak dinamorai naibaho sitakarain siang pangururan. Ya opu nami si nomor 5 ima opu rumah gajah mangalak boruni rajai naibaho siang pangururan tubuh masyani opa anak saya boru. Ya anak siakangan ima opu amar rumah gajah mangalak boruni rajai sigiro siang sihapor. Anak si nomor 2 ima opung apanga ludak mangalak boruni rajai nenggolan siang sitapo-tapo. Anak si nomor 3 ima opung apato hasak mangalak boruni rajai sinaga siang salaw. Anak si nomor 4 ima opung aparjaji mangalak boruni rajai naibaho siat litong ni muta. Boruni opu rumah gajah nasa halaki muli mai itu anak dinamorai tapu gulun siang sitonggi-tonggi. Ia ada opung amar rumah gajah mangalak boruni rajai sigiro siang sihapor tubuh masyani opa anak tulu boru. Anak siakangan ima opung beritahuhum mangalak boruni rajai sigiro siang sihapor. Anak si nomor 2 ima opung silasani manang opung sepsi mangalak boruni rajai sinaga siang sileket-leket balibi. Anak si nomor 3 ima opung si mangubung manang opung isman mangalak boruni rajai sigiro siang sihapor. Anak si nomor 4 ima opu si jaralim manang opu marasi mangalak boruni rajai gurning siak kuta tinggi. Ia boruni opu rumah gajah na 2 anak king boru siakangan muli mai itu anak dinamorai. Ya boruni opu rumah gajah na tolui siakangan muli mai itu anak nirajai melau siang si batu-batu. Boru si nomor 2 muli mai itu anak dinamorai si tumorang siak bubuk babi. Boru si nomor 3 muli mai itu anak dinamorai manik siak rong kurniuta. Ia opu si jaralim manang opu marasi mangalak boruni rajai burning siang kuta tinggi tubuh masyani tulu anak tulu boru. Anak siakangan ima opu Julius si bolon mangalak boruni rajai burning siap para 2. Anak si nomor 2 ima opu Budi mangalak boruni rajai burning siap para 2 sioping sian sirigalang. Anak si nomor 3 ima opu Biolin mangalak boruni rajai naibaho taparik siang huta pangururan. Ya boru siakangan boruni opu si jaralim manang opu marasi boru siakangan muli mai itu anak dinamorai sinaga siap 3 dulu. Boru si nomor 2 muli ma itu anak dinamorai sinaga siang Maria Nagur.
Boru si nomor 7 muli mahi itu anak dinamorai Manik siang si tonggi-tonggi. Yada opung Julius si Boru mangalak boru ni. Yada opung Julius si Boru mangalak boru ni rajai gurning siap para dua. Ina nata padu-padu di Bakti Kianon di basa-basa de Batama tudaw pungon tulu anak onom boru anak siakangan mangalak buru ni rajai sinurat siang siarbangan di basa-basa de Batama di Nasida saya ada anak 2 boru di basa-basa de Batama di Nasida saya ada anak 2 boru. Ya anak si nomor 2 mangalak boru ni rajai gurning siap para dua di basa-basa de Batama di Nasida 2 anak saya ada boru. Anak siap bulan mangalak boru ni rajai sinurat siap si bukyon di basa-basa de Batama di Nasida saya ada anak 2 boru. Muli mai itu anak dinamorai Manik siang si tonggi-tonggi di basa-basa de Batama di Nasida 2 anak 2 boru. Ya boru si nomor 2 muli mai itu anak dinamorai Kuta Barat siang Medan di basa-basa de Batama di Nasida 2 boru. Boru si nomor 3 muli mai itu anak dinamorai Sinaga siang Lottung di basa-basa de Batama di Nasida 2 anak opak boru. Ya boru si nomor 4 muli mai itu anak dinamorai Malawi siang si batu-batu di basa-basa de Batama di Nasida 2 anak 2 boru. Ya boru si nomor 5 di pas-pasu de Batado Amang Dot Taminang Nagabe Bangula ni Tuhatta Iporla Edeni Manang Suster di nomor 4 gudang do Paranyon. Ya boru siap bulan muli mai itu anak ni namorai si majorang siang dihuduk gurun di basa de Batama di Nasida saya anak 2 boru. Ya pahopu siang anak si nomor 2 Ima si Jepri mangalak boru ni rajai si Hotang Marsoit siat Badung di basa-basa de Batama di Nasida saya boru. Sian boru siakangan anak siakangan manang si Morlin mangalak boru ni rajai si Tanggang sian Indrapura di basa-basa de Batama di Nasida 2 boru. Anak siap bulan manang si Luster mangalak boru ni rajai manadu sian Medan totong dohami inang amang mangido tangiang anggiak matutu di parsaur matuam ni daw pungon tibu anak tibu boru. Ya pahopu boru siakangan ima boru siakangan silastiar muli mai itu anak dinamorai padeangan sian lubuk pakam di basa-basa de Batama di Nasida 2 anak. Boru si nomor 2 namar Gor si Henry muli mai itu anak dinamorai si Pakar sian Salaon di basa-basa de Batama di Nasida saya ada anak saya ada boru. Ya pao pusian boru si nomor 7 anak siakangan manang si Joindo Sinaga mangalak boru ni rajai si Tumorang sian Lutung di basa-basa de Batama di Nasida saya ada anak si nomor 2 mangalak boru ni rajai boru Jawa Tubuma siani saya ada boru. Ya pao pusian boru si nomor 3 boru siakangan manang si Rosdelina muli mai itu anak nina morai si Toang sian Pinal
di basawat de Batama di nasida dulu anak 2 boru. Boru si nomor 2 mulima itu anak dinamorai Manihuruk di basawat de Batama di nasida sada anak sada boru. Boru si nomor 3 mulima itu anak dinamorai Sitoang sian tebing tinggi tubuma siani sada boru. Jadi Raja Nami inang suri pada bungu masih de pinok parninda tua ima daupung nata pada pohon anak dot parumain onok palak boru dot hela sapu alak pahok pusian anak 12 alak pahok pusian boru 20 alak nini sahalak nono sapulonom bungu masude ginopar ni day nangon manangopungon anak dot parumain boru dot hela pahok pusian anak pahok pusian boru dot nini nono bungu masude 70 palak tubuma na 2 tahun tanggal 7 bulan 12 tahun 1944 marujung ma dari nangon na tanggal 14 bulan 12 tahun 2025 marumur ma na 2 tahun mula damang jo mula gabi mula horas. Badamang tentang pengadilan. Disaksikan nama teraja duduk inata kasuribada irim ditahi idos di rohamu nagabibui hita marhaliang marhatogu di bawah penyalaman pengepasannya anak pengepasan di boror ima napasangapon na berbudi ina tua-tua na takolongnya dan pigain na sirukas tumakpol konana dan piga zol masaw akas nakak nyoha redok don kueret redok don kunana sahuta lumubi makita bisa idolo inna perbunuhan di ruang pertanggalan tangiang ni amat raja do saluhut raja bius ni si cadara sangok di budian ni natara taholong ina baru-baru abal dikyon jumpa mana luluan ni pinok parina 2 tahun ya anak do iboru tapok mana jalan kieu ma di budian ni tahun tu walak tu basi borong di dulu di dua torok maribur hamu saluhut na pinok parna ya anak do iboru nagabiboy si popo na pipungkur si bisa ay ibol si harhari na talbeang sito guna hudul si harhari na talbeang tudal hataon dokpak kusion otuang kotang yang nihami saya di palmo di Batame di hamu pinokpanin na doon kulo bihami
na guru hasutonon alamang udul do ada sida di paniroan dok di panuturon ni raja boy pasong joko sarimat naik maporoton horpo si tikodan si sabang nawami perpusoran si palagi-lagi perbutuhan mengalili permata mengaduan asa di rupiah ni namang gagati ibaray mengaduan saluhut yang katang yang nama teraja rohot akan dua-dua asa hok mayat tong apamu asa uluk na uli-uluk na leke di bilog parina dua-dua ni anak dok di buru pain kodang nama suluh kani asa usabi tabi yung todamang masih diudio masih todamang main aku masalah mengelet mamata na bantua de bata asa di budi-budian ni dari nang nasor bantuan kerjang malihami bari tagabi kerjang dari tahonan horas sitorang kulampan betul sekali tentang orang nami Mauliate huhut malabuk busu dihamuna amat teraja nak kesoribar seluhna dan lumumi ma akan tua na adong dibiusi sadar sangon na marhulong ni roha dihami asa manokor hami pinokor ni netuduan seluhna ka hami melihat nalulu nadison seanggian manyan dabot aka hasihado jumpang aka niluluan jalan dabot aka nadinalahan buhut ma dihami gajang berita gawe bajang berita horas asa bundi masuk haliapan bundi soharuhuran stok kaba haliapan stok ka haruhuran abang perlusin nami bama abang di batas sorlo baik kamu bagi mamang godang si horas-horasi asa horas-horas lehami pinagparniday langom natinggal na di ko na kasogit sa ulit ako ni mga katawan so ni mamang marungan mo lati
kami naman hamananggi pinoparnya punami. Asa bedamang ma godang monang maralo dongan dalu maralo musuh bedamang mama. Ay, sebelumnya terima kasih untuk Opung, Guru, Doli, Damang Dortainang yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara penghormatan terakhir untuk Opung Guru kami. Jadi untuk Opung Guru, doa kami semoga Opung Guru diberikan tempat yang terbaik di sisi Bapak, dan Opung Guru doakan kami sekeluarga supaya kami semuanya sehat selalu, dan semoga apa yang kami cita-citakan Pak Opungmu bisa tercapai, dan semoga kami sekeluarga juga bisa datang lagi ke kampung untuk berkumpul bersama kembali. Juga nantinya juga kami ziarah ke makam Opung. Jadi Hokbar Bersih, Betama Gudang na Hokbar Bersih. Mas turun maribu. Mas turun maribu. Mas turun maribu. Ina bedang hele-hele angki ibu dian inat talapan baru sila tunggu di hami anak lama dubur na pista itu sih tabar rezeki banda mama Adong do barang manang si ingoton ditik ngoluna di bahasa ton tuhanami lumoy mahwaka inudohko song nani hatahon ni rajare nak kinani ima namang losan gu alai arta manang barang so na pinasaan ni natutuan kenang-kenangan di kami apalagi jaka damang mo nomor tadi dari arong doi dari mana so na roki ima kutaru barajao nani raja ni na tua-tua nani raja ni na tua-tua om mana so ta halupaw kami dohot nang niulaw kami tang na salpui ang goro hari na tua-tua ima so ni na mga raja ari na kaningani asa Jepang Surya Kenaur sama silam nam uruhu silam nam urutoga dada parang marmutugot na magorang pa oleh ate barito hatta oleh ate manang dito nga hatta
Jadi songonima di Hamuna amanami bona suhu tinggi ibaga seperti kenal lubobi ma suhu pertali-tali ya anak do di bor di Hami di pertikenawan siapa parano kutta rodo songon rapasahat to kita tanyanta tu ado bandini bata marhite nam nialakna sada na tu sa tong-tong atta alai sian Hami di paparano kutta madok balate do di tong-tong atta terlumobi di Hamuna amanami do di bor pertali-tali marhitego sada ni roha dos ni roha dihita nagoy tabain ulaun hasangapon badadupon na tuwet tadi pertikkenon on tungo arta nama sergano namang dito katongata dan boy piga-piga boy mardalan ulaun anggo soalan idus ni roha alay marhitego pertikkenon di patudu hamudo dos ni roha muna di hamuna bona suhu nami di Citawan di pertikeno di bagasan hasar batuan ni natututon songsong nang dihita na marhamaraki doon di burka. Anang simbol Hami magkalo kapag ilo ito magkalibata di Hami akan mahahangi asa masilubag kami na marahangi sa luhog na pagkakadawang magordang na hubar si Arbaris mamuki mamu kamay Sino mahina rawate? Sino mahina rosoni? alay anong mahina Sa sumuli sa mga mahina? Jadi musibah kami na marhaman ng mga seperti sa hanggang Barcelona. Asa marami ang kami siguro siguro Raka hobi na kami siguro mo sa iyo Thank you.